ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тиловати ахбор аст. ҳаст телевизиони Тоҷикистон, дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. Садда яке аз ҷашнҳои бостонии миллати фарҳангдӯз ва тамаддунофари тоҷик маҳсуб ёфта, дар таърих онро аслан ҷашни деҳқон меноманд. тибқи сарчашмаҳои таърихӣ, маҳз дар ҳамин айём марди деҳқон ба фасли баҳор ва ҷашни Наврӯз омодагӣ мегирад. имрӯз дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе ҷашни садда бо риояи суннату анъанаҳои неки инсонпарваронааш бо намоиши дастранҷи деҳқонон дар сатҳи баланд таҷлил карда шуд. Нуриддини Қурбон ва Ҳафизуллои Саъдулло аз рафти баргузории ҷашни садда гузориш медиҳанд. таҷлили ҷашни садда нишона аз ҳифзи таъриху тамаддун ва эҳёи дубораи ҷашнҳои бостонии миллати тоҷик гувоҳӣ медиҳад. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни садда дар боғи фарҳангу фароғати ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе чорабинии бошукӯҳи тантанавӣ баргузор шуд. қабл аз оғози чорабинии тантанавӣ бахшида ба ҷашни садда аз ҷониби кишоварзон, хоҷагиҳои тухмипарвар ва ниҳолпарвар намоишгоҳ ташкил карда шуд. дар гӯшаҳои алоҳидаи боғ намоиши тухмии зироат ва техникаҳои соҳаи кишоварзӣ, хӯрокҳои миллӣ ва дигар маҳсулоте ки ифодагари ҷашни садда мебошанд, пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт гардонда шуд. дар ин рӯз ниҳолпарварон номгӯи зиёди дарахтони сояафкану ороишӣ, тухмии зироати кишоварзӣ ба монанди картошка, сабзӣ, донагиҳо, номгӯи зиёди моҳӣ, оҳангарон бошанд, олоти кишоварзӣ ва маҳсули эҷоди занону бонувон ба таври васеъ ба намоиш гузошта шуда буд. ширкат дар ҷашни садда ва аз наздик шинос шудани сокинон ба расму оинҳои ин ҷашни аҷдодӣ бори дигар аз таърихи бою пурғановати халқи тоҷик шаҳодат медод. ҷашни садда ҷашни ниёгони мо аст ва таърихи пайдоиши ҷашни садда хеле кӯҳан аст. яъне ин ҷашни гармӣ аст, ҷашни нур аст, ҷашне мебошад ки аввалин маротиба оташ пайдо шудааст ва омадани оташа мардум ба ҳамин таврик гуфтан таҳният карданд. барои аз нав эҳё намудани ҷашнҳои аҷдодии мо хизмати шоистаи пешвои миллат ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон хеле бузург аст. ба он хотир ки на танҳо ҷашни садда, дар ин ҷо ҷашнҳои ҳам Наврӯз ва ҳам Меҳргон ба вуҷуд ҳастанд ки масалан ин ҷашнҳо аз нав эҳё гардид ва ҳар кадоми ин ҷашнҳо дар вақти худаш ҷашн гирифта мешаванд. ва чунин мегӯянд ки ҷашни садда ба он хотир аст ки то садда 100 рӯз аст ва пас аз садда 50 шабу 50 рӯз то Наврӯз аст. барои ҳамин ҳам масалан ин ҷашн ҳамчун бо номи садда машҳур шудааст. тавре аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд ҷашнҳои садда, Наврӯз ва Меҳргон аз нигоҳи ситорашиносӣ мантиқан ба ҳам пайваст мебошанд. бо ҷашн гирифтани садда мардум ба Наврӯз ва кишту кори баҳорӣ омодагӣ дида ин санаро хотирмон истиқбол мегиранд. дар рӯзи таҷлили ҷашни садда муовини сарвазири мамлакат Маҳмадтоҳир Зокирзода иштирокҷон ва кулли сокинони кишварро аз номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон табрик намуд. дар замони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иди садда баробари дигар маросиму суннатҳои миллии мо умри дубора пайдо карда, таҷлили ҳарсолаи он ба ҳукми анъана даромад ва дар радифи ҷашнҳои миллиямон ба қонунгузории мамлакат ворид гардид. таъкид карда шуд ки боиси ифтихори ҳар яки мост ки ба шарофати соҳибистиқлолӣ, анъанаву суннатҳо ва ҷашнҳои миллии мардуми кӯҳанбунёди тоҷик эҳё гардида, арҷгузорӣ ба онҳо солбасол бештар шуда истодааст. зеро ин ҷашнҳо ёдгоре аз ниёгони ориёии мо буда, мардуми тоҷик онҳоро аз ҷумла маросими саддаро ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири хотираи фарҳангии чандин ҳазорсолаи худ ҳифз намудаанд. садда ин он ҷашне аст ки чуноне ки аз рӯи маълумотҳои абурайҳони берунӣ меояд, баъд аз 100 рӯзи гузаштани зимистон ҷашн гирифта мешуд. яъне агар мо фасли зимистонро аз 20 октябр оғоз бахшем, дар 27-30 январ расо 100 рӯзи гузашти зимистон мешуд. ва дар ин фасл мардумон аз сардиҳои беҳад, аз хунукиҳои беҳад дилгир мешуданд. як тамаддун аст. баъд аз 100 рӯз гузаштан гулханҳои зиёд меафрохтанд. ҳатто мо ҷашни саддаро ҷашни тавлиди оташ ҳам мегӯем. омодагиро ба Наврӯзи хуҷастапай оғоз мекарданд. яъне деҳқон чӣ кор мекард?
ҳамон юғу испору омочи худро барои наврӯз омода мекард, барои кишт. мавриди зикр аст ки сада ин мужда аз тайёрӣ ва пеша намудани корҳои нави кишоварзӣ маҳсуб мешавад. баъди ҷашни меҳргон ва ҷамъоварӣ намудани маҳсули кори яксолаи деҳқонон, кишоварзон дар фасли тирамоҳ бо гузаштани 90-100 рӯз боз барои корҳои нави кишоварзӣ омодагӣ мегиранд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз намоишгоҳ дидан карда таҷлили ин иди аҷдодиро барои ҳифзи арзишҳои миллӣ ва тарғиби дӯстиву хештаншиносӣ муҳим арзёбӣ карданд. امروز ما شاهد هستیم در شهر دوشنبه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان زیر توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جشن صدا با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردیده ایستاده است. از جمله در چورابینی مذکور تمام جوانان و ورزشکاران در قطار دیگر ساکنان اشتراک فعالانه نموده ایستادند که سرفرازی و سربلندی هر یک جوان ورزشکار است و نمودهای ملی ورزشی یکی از جزءهای ترکیبی تمام جشن‌ها و سنه‌های تاریخی ملت ما را تشکیل می‌دهند. ҷавҳари аслии ҷашни садаро анъанаҳои ҳаётдӯстона ташкил медиҳанд ки дар ин рӯз мардум махсусан кишоварзон ба ҳам меоянд ва омадани баҳори хубу ҳосили фаровони зироатро таманно мекунанд. дар фарҷом кишоварзоне ки дар афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, офаридани тухмиҳои хушсифат ва дар маҷмӯъ пешрафти соҳа саҳм гузоштаанд, бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. нуриддини қурбон, ҳафизуллои саъдулло, неққадами нуралӣ, душанбе ахбор. дар маркази вилояти хатлон шаҳри бохтар ҷашни таърихиву қадимаи садда бо шукӯҳ таҷлил карда шуд. кишоварзони ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят гӯшаҳои хоси маҳсулоти деҳқонӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва истеҳсолоти дастиро ташкил карда нишоту хурсандӣ карданд. гузориши Абдурозиқ Азиз аз шаҳри бохтар. таърихшиносон исбот карданд ки ҷашни сада ба оини меҳргароӣ марбутӣ дошта таърихи 3 то 5 ҳазор соларо дар бар мегирад. дар баъзе мавридҳо ин идро ҷашни оташ ҳам ном мебаранд. дар вилояти хатлон ин иди қадимаи тоҷикон бо риояи расму оин ва фарогирии моҳияти ҷашнҳои қадимаи аҷдодӣ таҷлил карда шуд. дар сайргоҳи сада чун гузаштагонамон дар ин ҷашн гулхан афрӯхтанд ва дар гирди он рақскунон суруд хонданд. дар ин иди сада кишоварзон бояд ва кишти кор омода бошанд. яъне онҳо тавонанд тамоми имконатҳоро фароҳам оранд ки дар вақти моҳи наврӯз ҳаракат барои кишти кор омода бошанд. яъне кофтани ҷойборҳо, шаклдарорӣ дарахтон, буридани дарахтон, тайёр кардани заминҳои кишти корам ва ғайри инҳо барои омода сохтани кишти кор имконат фароҳам меорад. лекин бояд қайд кунем ки ҳам иди сада, ҳам иди наврӯз, ҳам иди меҳргон бо ҳам як алоқаи зист доранд. новобаста ба ин имсол дар пешвои миллат дар пайёми имсолии худ қайд намуданд ки бояд ин идҳои байналмилалӣ гарданд, аз тарафи ташкилотҳои байналмилалӣ эътироф карда шаванд. ва ин чӣ аҳамият дорад? аҳамияти ин дар он аст ки мардум, кишоварзон аз имконатҳои якдигар хабардор шуда, аз таҷрибаи якдигар хабардор шуда барои беҳтар кардани ҳолати худашон дар самти кишоварзӣ истифода мебаранд. сокинони вилояти хатлон аз зинда шудани ин ҷашни муборак хеле хуб истиқбол мекунанд ва қабл аз ҳама эҳёи ин ҷашни ниёгонро ба талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маънидод мекунанд. сада ин пеш аз ҳама тибқи ривоятҳои таърихӣ гуфтании ки 50 шаб 50 рӯз пеш аз моҳи оғози наврӯз аст ва ба ин рӯзи муборак ки ҳаматарафа мардум ва кишоварзон омодагӣ мебинанд. умед ба он аст мебандем ки дар соли оянда соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои рушдёфта ба ҳисоб рафта дар тамоми ҷабҳаҳо ба муроду хоҳанд расид. ба намоиш гузоштани дастоварди кишоварзон аз талаботи ин ид буда деҳқонон бо шукргузорӣ ва бо нияти ободу сарсабз намудани ватан ниҳолҳои боровару ороишӣ ва гулу бутаҳои зеборо ба тамошову фурӯш оварданд. бино ба сарчашмаҳои таърихӣ ва ашъори шоирони тоҷик, садда давраи раҳоӣ аз рӯзҳои сардии зимистон, расидан ба гармиву рӯшноӣ рӯ ба наврӯзу мужда
аз наврӯз аст ки ба кори деҳқонӣ, кишту кори баҳорӣ, ободкорӣ, сабзу хуррамгардонӣ фаро мерасад. дар вилояти суғ ба муносибати ҷашни садда, чорабинии идона, намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дигар ҷамъомадҳои хоса ки суннатҳои иди мардумиро фаро мегирад доир карда шуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. бино ба суннатҳои сада, чун ҳамагон аз ин давра наврӯзу баҳорро интизор мешаванд, баҳри баракати кору файзи замину боғҳо ва сабзу хуррам намудани диёр, обод кардани маҳалли зисту кӯчаву хиёбонҳо ҳамагон бо ҳам машварат менамоянд. аз ин рӯ бино ба таомули иди сада дар идгоҳи сокинони вилояти суғ олоти кишоварзӣ, тухмиҳо, ниҳолҳои мевагӣ, гулу бутаҳои ороишӣ ба намоиш гузошта шуд. ҳар як шаҳру ноҳияҳои вилоят дар гӯшаҳои алоҳида дастовардҳои меҳнатӣ ва растоҳои ҳунармандӣ ташкил намуданд. дар намоишгоҳи иди сада пешниҳоди анвои зиёду гуногуни тухмиҳо барои кишту кори баҳорӣ ва ниҳолҳои мевагию ороишӣ мақоми хоса доштанд. зеро бино ба суннати неки ҷашни сада, мардум бахусус дар ин давраи 50 шабу 50 рӯзи истиқбол аз наврӯз баҳри фаровонию сабзу хуррамгардонӣ омодагӣ мегиранд. дар ҷашни сада дар маркази вилоят аз ҷониби хоҷагиҳои кишоварзӣ, агентии давлатии захираҳои моддӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, иттифоқи матлуботи вилояти суғ, корхонаҳои истеҳсолӣ беш аз 370 тонна маҳсулоти кишоварзӣ, орд, равған, гӯшт, асал ва дигар номгӯи маводи ғизоӣ бо нархи арзон пешниҳоди аҳолӣ гардонида шуд. аз ҷониби хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ ва гулпарварон бошад, беш аз 250 000 навъҳои зиёди ниҳолҳои ороишӣ мевадиҳанда, гулу бутаҳо пешниҳод гардид, ки баробари пешниҳоди ниҳолу бутаҳо мутахассисон оид ба наву намуд, тарзи шинонидан, обу ғизодиҳӣ барои нашу намои хуби ниҳол ва шаклдарории боғу токзор ба аҳолӣ маслиҳатҳо доданд. аз тарафи хоҷагоҳи кишоварзӣ ноҳия имрӯз дар маркази вилояти суғ, яъне дар шаҳри Хуҷанд ки ба иди сада зиёда аз 3000 бех ниҳолҳои мевадиҳанда ва 1000 бех ниҳолҳои ороишӣ пешниҳод гардид ки ин албатта барои сокинони шаҳри Хуҷанд, барои сокинони вилояти суғ бо нархи дастрас, бо нархи хеле арзон пешниҳод гарда истодааст. дар вилоят дар асоси барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2016-2020 бунёди 5402 гектар боғу токзори нав дар назар дошта шуда, ин барнома аз рӯи нақша иҷро мешавад. дар вилоят имсол бунёди 252 гектар боғу токзори нав пешбинӣ шудааст ки айни замон раванди корҳо дар бунёди боғҳои нав вусъат дорад. дар бунёди боғҳои нав ниҳолҳо асосан аз 6 хоҷагии давлатии ниҳолпарварӣ омода мегарданд. дар чорабинии идона ба истиқболи ҷашни сада аз ҷониби хоҷагиҳои ниҳолпарварии шаҳру ноҳияҳо ниҳолҳои ба обу иқлими кишвар хос барои бунёди боғҳо пешниҳод гардид. ин ҷашнро мардуми Тоҷикистон бо як шукӯҳу шаҳомати хоса, бо як сатҳи баланд пешвоз гирифта истодаанд. дар шаҳри Истаравшан зиёда аз 1,60,000 бех ниҳолҳои мевадиҳандаву ороишӣ тайёр карда шудаанд ки мана имрӯз чихел ки мебинед, дар имрӯзи чорабинӣ зиёда аз 70,000 бех ниҳолҳои мевадиҳанда ба фурӯш ва намоиш гузошта шудааст. дар доираи таҷлили ҷашни сада оинҳои марбут ба таҳияи хӯроку ғизоҳои мухталиф, аз ҷумла оростани хонаи идона бо намудҳои мухталифи меваҳои хушк, нону шириниҳо, таомҳои миллӣ, асалу дигар хӯришҳои анъанавӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ ин ҷашни аҷдодиро бо ҳадафҳои аслии эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва заминаи ҳосили фаровон дар давоми сол таҷассум менамояд ки ин таомули гузаштагон дар намоиши сокинони вилоят инъикос ёфт. дар идгоҳи ҷашни сада роҳбарияти вилояти суғ ҳозирин ва дар симои онҳо сокинони вилоятро ба муносибати ин ҷашни фархунда муборакбод намуд ва таъкид гардид ки бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари ҷашнҳои меҳргону Наврӯз аз нав эҳё шудани ҷашни сада ин гиромӣ доштани фарҳангу тамаддуни ғании гузаштагон мебошад. дар пояи суннатҳои неки ҷашни аҷдодӣ дар вилоят тадбирҳои омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ, бунёди боғҳо, сабзу хуррамгардонии шаҳру ноҳияҳо вусъат дода мешавад. бино ба арзёбии таърихнигорон ҷашни сада марҳила ба марҳила ҳамчун давраи ба ҳам оварданҳо нишони ваҳдати мардумӣ ва ҳамдилӣ мақоми шоиста доштааст. дар идгоҳи сокинони вилояти суғ суннатҳои неки иди сада хурсандию шодию нишоти ҳамагон баҳри расидан ба гармию рӯшноӣ аз сада бедор гардидани баҳор, даври омодагӣ ба фасли баҳор маънии ин иди аҷдодиро таҷассум ва ба садаи суннатӣ шукӯҳу шаҳомат бахшид. Маҳмуд Аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ аз вилояти суғ.
در بین جماعت‌های شهرک و دهات و مؤسسه و تشکیلات‌های شهر و ناحیه‌های مملکت برگزاری آزمون دسترخوان‌آرایی ادامه دارد. مردم تاجیک از ازل مهماندوست و دسترخواندار بوده با این خصلت نجیب خویش میان عالمیان شناخته گردیدند. خبرنگاران ما از رفت برگزاری آزمون مذکور گزارش آماده نمودند. даври дуюми озмуни дастархонороӣ дар шаҳри турсунзода дар доираи талаботи низомномаи тасдиқшуда баргузор гардида дар он намояндагони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва ташкилоту муассисаҳо маҳорати кадбонугӣ ва пазандагӣ бо дастархонороии хешро дар сатҳи баланд нишон доданд. мардуми тоҷик аз азал меҳмондӯсту дастархондор буда бо ин хислати наҷиби хеш миёни оламиён шинохта гардидаанд. қабул ва гусери меҳмон ки яке аз бандҳои низомномаи озмунро дар бар мегирад аз ҷониби иштирокдорон дар сатҳи зарурӣ иҷро гардид. анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ, шириниву қулчақанд ва ҳар гуна хӯришое ки дар дастархонҳои пешниҳод гардида гузошта шуда буд аз маҳсулоти ватанӣ омода гардида сериву пурии хонадони мардуми тоҷикро ифода мекард. дар ин чорабинии фарҳангӣ омӯзишӣ 20 дастархони пурнозу неъмат пешниҳод карда шуд ки ҳар яки он ифодакунандаи расму оини милливу мардумӣ мебошад. бояд тазаккур дод ки даври якуми озмуни мазкур дар шаҳри турсунзода дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот гузаронида шуда буд ва ғолибон дар ин давр иштирок доштанд. даври ноҳиявии озмун ки имрӯз дар сатҳи ноҳия гузаронида шуд бо натиҷагирии ҳайати ҳакамон ҷамъбаст гардида ба ғолибон тӯҳфаву сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. ба даври сеюми озмун ки дар шаҳри душанбе гузаронида мешавад ғолиби имрӯза роҳ хат гирифт. макони баргузории озмуни дастархонороӣ дар шаҳри ҳисор тарабхонаи устонобод интихоб гардида буд. дар озмуни дастархонороӣ сокинони ҳунарманди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва намояндагони муассисаву ташкилотҳои шаҳри ҳисор маҳорати баланди ҳунармандӣ нишон дода бо истифода аз шароиту имконияти мавҷуда ва бо риояи талаботи расму русуми миллӣ 13 дастархон оростанд ки ҳар яки он ба талаботи бандҳои низомномаи озун мувофиқат менамуд. номгӯи гуногуни хӯрокҳои миллӣ, шириниву қулчақанд ва мевагиҳо ки дар дастархон ба тартиби муайян ва дар доираи анъанаҳои миллию мардумӣ пешниҳод карда шуданд фаровонии маҳсулотро дар мамлакат ва аз қадим меҳмондӯстдор будани тоҷиконро бозгӯ мекард. мақсад аз ташкили озмун эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва арҷу эҳтиром гузоштан ба ниёгони хеш мебошад. аз ин рӯ ҳайати ҳакамон ба ҳар хӯрок, ҳар зарф дар маҷмӯъ ҳар он чӣ ки дар рӯи дастархон гузошта шудааст ва инчунин ҳар амалу ҳар сухани соҳибхон аҳамият дода сипас баҳогузорӣ намуд. тавассути ин гуна озмунҳо мо метавонем анамон ҳунарҳои қадимаи худро, хӯрокҳои қадимае ки имрӯз дар гӯшаи фаромӯшӣ рафтааст мо аз нав эҳё мекунем. озмун бо натиҷагирии ҳайати ҳакамон хотима ёфта. ғолибон бо тӯҳфа ва сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор қадрдонӣ шуданд. ҷамоати деҳоти сомон мақоми аввалро ишғол намуда ба даври навбатии озмун ки дар шаҳри душанбе баргузор мегардад роҳ хат гирифт. мегузарем ба мавзӯи дигар. пас аз қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузории тӯю маъракаҳо камхарҷ гардида сарфаи маблағ барои сокинони мамлакат беҳбудиҳои дигари зиндагиро фароҳам сохт. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон бо тақозои рушди ҷомеа, танзими анъана ва ҷашну маросим ва ҳифзи арзишҳои асили фарҳанги миллӣ ва эҳтиром ба суннатҳои мардумӣ барои баланд бардоштани сатҳи иҷтимоию иқтисодии ҳаёти шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон равона гардидааст. давоми соли 2018 дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо 119170 маърака доир гардидааст. хароҷоти маъракаҳо дар ин давра 559 миллиону 141638 сомониро ташкил доданд. то давраи қабули қонун барои баргузории 119170 маърака 1 миллиарду 42 миллиону 763750 сомонӣ маблағ лозим меомад. аз муқоиса бармеояд ки аз ба танзим даромадани маъракаҳо дар ин давра беш аз 483 миллиону 622112 сомонӣ ба манфиати мардум сарфа гардидааст. қайд кардан ба маврид аст ки мувофиқи ҳисоботҳо ва маълумотҳои ба даст омада дар соли 2018 қонуншиканиҳо нисбат ба соли 2017 ниҳоят кам шудааст. баргузории маъракаҳои
مراسم عزاداری اینچنین ختنسور که در دایره عائله مقرر گردانیده شده است به خدمت رسانی صنعتکاران، ما میبینیم که برگزار شدن توی دامادی عروسی افزایش یافته است. این از آن گواهی میدهد که شهروندان ما بعد از آخرین تغییر و الهه‌هایی که به قانون وارد کرده شد در سنه 28 آگوست سال 2017 به آسانی میتوانند عائله دار شوند و معرکه های توی دامادی عروسی خود را به آسانی برپا نمایند. در سال 2019 موافق نقشه چاره‌بینی های کمیته قانون شکنی ها باز هم کاهش می‌یابد و شهروندان ما بیشتر به قانون عمل میکنند، زیرا در دوام سال گذشته در میان جوانان خوانندگان مکتب های میانه مکتب های عالی کشور کارهای فهماندهی از جانب مقام وکالتدار دایر گشته بود. آن هم باشد با یک غرض بود، تشکل تفکری صرفه و اشتکاری در میان جوانان بود. در سال 2018 648 حالت قانونشکنی وابسته به ویران نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده. مبلغ عمومی جریمه ها 3,61,950 سومانی را تشکیل می دهد. این چنین از میان شخصانی که قانون شکنی کردگی هستند بیشتر صاحب کاران به نظر می رسند. خدمتچیان دولتی در این میان هستند، خادمان دین هستند، حتی بعضا کارمندان ساحه نیز قانون شکنی کردگی هستند، لکن بیشتری قانون شکن ها صاحب کاران می باشند. این چنین عاید مقدار قانون شکنی ها از طرف شهروندان دوره به دوره حسابات ها به مقامات دخلدار پیشنهاد گردیده. بهر پیشگیری این عمل چاره‌های جدی اندیشیده می شود. ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار. در دوره گرامی داشت از سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و در سطح بلند پذیرایی کردن از نوروز بین المللی در شهر ناحیه‌های ولایت ختلان حشر عمومی ولایتی راه اندازی کرده شده است که در آن کارمندان تشکیلات و اداره‌های ولایتی شرکت فعالانه می‌ورزند. گزارش خبرنگاران ما از ناحیه قبادیان. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان نقشه‌چاله‌بینی‌های آبادانی و سبزکاری تعریضی گردیده. تمام تشکیلات اداره‌های ولایتی بهر سرسبز و خرم گردانیدن محل و محیط زیست و بهتر نمودن وضع اکولوژی مسئولیت خاص ظاهر می‌کنند. کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت ختلان در 25 شهر و ناحیه ولایت چنین تشبث آبادانی را راه‌اندازی کردند که به استقبال صحنه‌های بزرگ و تاریخی و گرامی داشت از نوروز بین المللی به ثمر رسانیده می‌شوند. چنین حشرهای یکجایی از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه قبادیان برگزار کرده شد. در حشر آبادانی اعضایان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه قبادیان تشکیلات و کارخانه و اداره و مؤسسه ها مخصوصا نسل جوان شرکت فعالانه ورزیدند. امروز ما در دهه پکلا جماعت اشمراد نیازوف یک کوپرک بین دو دهه شدیم که در تمام دهه هر روزه کار بر سمت این آبادانی روانه کرده شده است. ما یک جای با مردم کار و فعالیت کرده ایستادیم. خیلی که امروز در جماعت دهات اشمراد نیازوف در دهه پکلا بین دهه پکلا و زیرکی ساختمان کوپرک به انجام رسید. این همه به همین رشد محل تعلق دارد. در کار یکجایی ساکنان ناحیه قبادیان کوچه ها را از پرتوها تازه کرده در کندن کانال و جویبارها، سفیدکنی بینا و درختان، تعمیر راهها و دیگر کارهای خیر سهمگذاری نمودند. ساکنان ناحیه قبادیان همه گونه تصمیم‌های اکولوژی را پیوسته جاری کرده هدف دارند که 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با کامیابی‌های چشمرس پذیرایی نمایند. در همه جماعت‌های دهات ناحیه قبادیان اعضایان و سهامداران خوجگی‌ها با مسئولیت خاص بهر تازه و آزاده کردن محیط زیست سهمگذاری نمودند. طور اطلاع دادند به استقبال جشن‌های بزرگ و تاریخی از جمله سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، همه گونه تدبیرهای آبادانی از جانب همه تشکیلات و اداره‌ها به ثمر رسانیده می‌شود. کوپرک نو به استفاده داده شد و باز دو کوپرک دیگر در دهه زیرکی بین محله‌ها ساختمانش ادامه دارد. به همین ترتیب در دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت نیز توجه ساکنان
جهت انجام دادن تدبیرهای خیر و آبادانی بیشتر به نظر می‌رسند. کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه کوشانیان در شهرک بختریان حشر یکجایی را جریان بخشیدند. در نقشه امساله نهالشینانی ناحیه کوشانیان عزم دارند که بیشتر از 30,000 بیخ نیالهای گوناگون سویافکن و آرایشی را مورد پرورش قرار بدهند. در یک روز حشر یکجایی شماره زیادی نهالهای آرایشی و سویافکن و میوه‌دهنده شینانیده شد. همه اهالی برای آبادانی محل خود با دستگیری شهروندان از نزد خانه‌های خود راه‌های محلی و منزلگاه‌های خود را تازه کرده نهال‌های همیشه سبز، گل‌های رنگارنگ شنانده ایستاده. در آینده نیز اعضایان حزب در ناحیه کوشانیان به گونه امروز تلاش می‌ورزند که شهر و محل و مکان زیست خویش را آراسته گردانیده در پذیرایی صمیمی از ایدهای بزرگ عمومی ملی شایسته حصه‌گذاری نمایند. همچنین نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه کوشانیان در دایره دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در رابطه با پیامشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قدرشناسی 2 نفر فرزندان یتیم را در ناحیه کوشانیان به جا آوردند. از جانب اعضایان به این 2 نورس نیازمند جماعت شهرک بختریان ناحیه کوشانیان سر و لباس گرم زمستانه تقدیم نمودند. برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. در دوره صاحب استقلالی مملکت سوهای تندرستی رشد یافته در اساس برنامه دولتی اصلاحات سوهای طب در حیات تطبیق می‌گردد. در بیمارخانه رقم 5 ناحیه واسه صفت خدمترسانی موافق مطلب براه مانده شده است. حکمت الله حسین زاده در این خصوص گزارش می‌دهد. طرز حیاتی سالی مسئله مهم محسوب یافته در اساس برنامه دولتی اصلاحات سوهای تندرستی کارهای نظررس عملی کرده می شود. وابسته به رشد سوها چند سال اخیر حکومت کشور مبلغ‌گذاری را بیشتر نموده بیمارخانه و مرکزهای سلامتی را با تجهیزات‌های مناسب طبی تأمین نمود. بیمارخانه رقم 5 جماعت دهاتی به نام میرعلی محمدعلی ناحیه واسه امروز برای 33,000 اهالی خدمت طبی می‌رساند. بنای بیمارخانه 2 آشیانه بوده دارای 48 حجره میباشد. این مؤسسه تندرستی با نوترین تجهیزات طبی تامین کرده است. بیمارخانه رقم 5 جماعت دهاتی به نام میرعلی محمدعلی ناحیه واسه دارای 20 کت خواب بوده. عبارت از 3 شعبه طبابتی و 1 شعبه یاری دهنده میباشد. در بیمارخانه 7 طبیب درجه عالی کار میکنند و اینچنین بیمارخانه دارای تجهیزات نوی زمانه‌ای میباشد. کارمندان سوها از دستگیرهای دولت حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار قناعتمندی می‌نمایند. من تجربه آموزم بعد خدمت کالج طبی شهر کولاب میخواهم در بیمارخانه آمده کار کنم و ملت و وطن خودم خدمت نمایم. حالا در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت به خاطر رشد سوهای تندرستی و دسترسی اهالی با خدمت رسانی بلند طبی لایحه‌های گوناگون عملی کرده می‌شوند که با تطبیق عملی آنها صفت خدمت رسانی بهتر گردیده شرایط مؤسسه‌های تندرستی به معیارهای روز مطابق می‌گردند. حکمت الله حسین زاده از ناحیه واسه برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برنامه‌های دیگری تلویزیونی تاجیکستان ادامه دارد.